sam na 12-ici, vraćam se na svoju poziciju, ali imao sam samo jedan tip. To je bilo to desni štap, rupa u granju. 12-ica izgleda jako primamljivo za pecanje. Ovdje mislim da sam samo jednom od kad pecam na ovom jezeru, a pecam od samog početka, pecam. To nešto opet preko zime. Vrijeme je danas idealno pravo, ono, prolećno. U zadnje vrijeme svi pecamo, pošto znate da kod mene nema tajni Pacifik tunu. Ja koristim ovo Sissimuro kombinovano. Što pop-up, što grund. Jedan mi je znači štap na početku, sredine granja, vidi se. A drugi je u rupi, onoj tamo između sajle i granja. Tu su dubine sigurno 1,5 m, 2. Vidjet ćemo. Zanimljivo je ovaj ćošak, to je ranije radilo, to nam je nekad bio ono šongi bit. Ali eto, pomoć kasnije. A sad ću da prezabacim.